abusua enesoso ade akyeen a me ma akwaba ebe dwumadi ato ne din Adom Nkuranhyensem so ewa Adom TV betumi afro obi no na fidi atoa na yatre nsem mu yenyina hia nkranhye yenyina hia akwankyere yenyina hia afutuo na unya bi bo ntoma no a na de hye nkwa ho na ha obi edin yam giso eya nita kotego me na me de dwumadi ho chia me no ahye dwumadi bi ase a me bisa se ede na atomi de na ha me onipa bi a wodum pempenso bi asase mu eba adwemu ebia na woni a woni onsi su no adi nkan gya wo se me de what is wrong with me ebi obi awari aye kama wo de okoye wedding and say ya wedding at chapansam if me say what is wrong with me empo woni a won course university mu we school obi anya adwuma wo de wonya bi application wa twira application akwa say be ade sumuna so so obi say what is wrong with me ebia na okasa na manfo yi wonani enya say wanu mpampa na enye o na ebia na bibi nkoyie no obi say what is wrong with me wo de adwuma wo yo ne obi anya empeja promotion wo de sound ho koda bia you have a right to ask yourself what is wrong with me no be say ho awie sa no ese wo pe anamontuo bi tuo na bi say won say a year from today and a week from today and a month from today or 5 years from today afisende nansa sende bosumi sende what do I want my future to be like me daach na many day yes obi agya me ho obi aware aye obi frem bompa efre nyankopon yi na no me de enyima no na de na metima in the future after me so ye be yi me mpa bo ano so you have to ask yourself where will my marriage be, where will my life be? It is a oh and you are trying to create a vision for your life. Now what be someone say who will I be in the next day, the next week or the month? Me may wine. Nya what is Arabia now when you home. When you home so I told you wara but me nyametinei person me better than what I am today. At the Chibiano, the for me Kenya me home, na me nyanko so ni mpuntu ma babum. To be to say what will I be? Ebiom say what will I be doing to be what I want to be? E den na me nipa me pese me yo no. E den na me me da achi be ya efe. E den na me e be ma ware enso atumpon. E den na se me me bom pa onyankopon betie. E den na me ma adwuma me me nya mpuntuo wo mu. E den na me don't sit back and worry. Ye mi ni o, ye ya na mo kwa me nkobi, e bi hye ntuma pa, tuma go na efra me, ye kodwo aware ye mi de me ye kodwo ma ye. It is not necessary to cry or worry. The most important thing is to ask yourself, what will I do to change my circumstance? Then I may you are mesama brabum. What you inside the hope? We are brabo, and you should take part in the planning of your life goals. Life must have goals. Except unya adisha and you do hunu wa brabum. Baby ado wa wari eko. Wa disua, we see kasem, wa juma, wa promo dimpo se unya goals. Also na bi akodi aduane peche wo a won exercise wo a won na o se meyade wan na de yare na bere wo e bia na wan kasa wo subane a wontimi nya wontintiri wa promu aduane bi e ba wiase bia nkyene bia wa wibi sade bia wa wibi na ayade a wo de so bo obi wan kasa na se wo hwe abrabom se dia me die dia me nom se mi ntimi nda se me hanhan e de yare bebere makoma majai e bia na we no yire no e wo ho wo fi adwuma ba na o TV achi oyere frewa da so he me dweme ho woni ni nkita ho bia ni nkomo bia na mkita ho atete sa odo na mo na ahyase no na eso ahwan na oba so timuka ase he mi ku de mpami o ade na mo yesa se otimi hunu se awade nkita hodie eye ade ehia ti ofi adwuma ba oh darling etesen efie tesen no so aje so oh efie eboko adwuma tesen na mo adi nkomo mo ma behu se odo bi obontem won so anyi na asase ma wade enye wo na wonye nti wade enye no wo ye adwuma wo se me de menya mpuntuo de na wasua kan ya wonim no ho na brabo ye bu ade sua de bebre wo wiase internet adafo afidie so na wonsua bi nya wonim na wonim nti ye pege obi a na atefaako wo tefaako wo te wade so bo modern bu bra obi pege abrabo sunsumu honamani na atenka. This is your life. Be aware of the truth of your life. Say what trans na bu nkompo. Sane abrabo mu boto. Yesin nkompo bu reflection, self evaluation. Edme bia me koy na no. O me so mo bi o me frɛ no ideas timupo.
inspiration so be kenya ho ahye ho kran and specific steps so be tona muntuo and meeting target send ya can say obey no obey akopim ho we are monitor na we say ekoyi a no say de hu hia on pa evaluation and our feedback ni ame yi e de na he na ekọ ni ame kan he na ekọ ni ame dwene hu he na me ekọ very important say da biara adisa biara na what we biara bosumi biara be bun compound show nya new year resolution pe de ame kan de ame yo de na to si wo mu de na betimi de aka ho be yi e de na me mfa nka ho ama atosin he na menya sa de kon de aka ho e ba na tinkam kasa mu aniyemu any empo additionade menua wotimi ya you see no one is forcing you to do anything we didn't try one person we didn't try and two person just intro dia one person say eh intro e bunsam so ban na so di didn't try bia bunsam because bunsam ya intro die be ja intro die meye ade sefata be mama ka nokore e bia na ofo se wo de onom nsa because sha na mfara me nom nsa me nko sha sa na mfo no wo ba akra adwane free ba ho na ko pe ba bi ko te se bia time be ko nom nsa na o exercise time be ko nom nsa na bia wo tie nwompa time be ko nsa na wo de bom paye e bi wa adwene afinsa nom so suban bia ni ho a woni pa wo timu a wansua sa na suban bia ni ho a woni pa wo ntimi nyamu de ntia ntimi nyamu ne se wo nya wa adwene se wo nyamu aye adwene de why are addicted to a behavior why are addicted to a way of talking why are addicted to a way of doing things and aka so I said there will be a sabe wakoshi wi aka wa adwen fro so enti adichi bia wonye bia wo nto e fe na addiction na ho yaw ene me di intro ene me nka bi nkyere mere ene me nka bi nkyere me kunu ene me mokro no ono na asa ugise wo yesa ade wansa ho ato ba obetimi agya ka kire won se mepe bibia hye sa so ba meye na namu na agya. Many people seem to forget that we make choices in life how we want our life to be. It is you who decides where your life should go and how your life should be. And found ma utimu and found man say den sanya den wo e na be fatimo poato na montuo akosi baby awaba besie woni minua. Many people resign themselves to living a life that they don't want to live. Baby ababa won bo won mpe baby ababa won bo won mpe sha ho bo on say on e amanyo se mo bo say I will do this meye we na wa tro aba ma no nyesa sha wo so ho bo I will do this for myself this day. Me say dey we ma me ho I will do this for my wife, my husband, my children. I will do this for my father and my mother. Me say dey we adwumam na me so magidin me kan some way me fatimo po way I will innovate me pekwa me ade foforo na ma brabo aye foforo me nto nchia akonwa mu na ho se a na ye kono se a na tie obi anwinwi ntime anwinwi bi obi a complain bi ye se atuka mu ye na je sunu twa o po umpo abrabo de be sakra mu akwa animu na se de abaya betimi atu anamuntuo ene se obi bibi soronko a abrabo ne je bebem oti na meka na se obi bibi soronko a abrabo ne je bebem ka kire ho se efi ne da ekoi me bibi soronko a abrabo ne je bebem meka asamfoforo atomadwen proso ya mabrabo me be hyemi nkran na ne yeba mababo mu medwen adwen bi a be hyemi nkran na mabrabo ne je bebem abrabo ma ne je ne awreho ogina mfifi ohwe ni fa eye ne je benkum awreho ya na very easy so be fa awreho easy so obetete wanwinwi easy so obefu but me mfa ho penifa no se me akosua ama abna maybe bia ene jeba mababo aha ena meja wo abusua aha eya Adom TV enkwanhye na wotie free minute akote go na me de brawo me dase onyame nhira o be senhia.